Ovo je sve što je ostalo od kuće Teodosijevića u užičkom selu Kremna. Nebojša, njegova supruga i deca ostali su bez krova nad glavom. Njihova komšinka ispričala nam je šta se desilo. Ja pitam, pa dobro Neco, šta je ovo bilo? Kaže Milena, plinska boca. I ja pogledam, nema, na rukama nema kože, po licu mu zeleno sve, ja vidim da je se opržio. Ja učinih rekao, daj sa snijegom da to, dok smo mi to sve, kuća ode. Ostale su zidine koje su se urušile za manje od sat vremena. To je strašno, to ne dajte Bože nikome. Ona žena čija je kuća ovdje kuka u nekim papučicama samo, tako da su ljudi izašli, ona u papučicama i ono dete gologlavo su otišli tamo. Supruga, petomesečna ćerka i sin koji je 3. razred smešteni su kod rodbine. Nebojša i njegova tašta koja se zatekla u kući zadobili su opekotine i zbrinuti su u Užičkoj bolnici. Prema anamnestičkim podacima eksplodirala je plinska boca u njihovoj kući, sa njima je bilo još jedno manje dete. Manje dete pregledano od strane dečijeg hirurga i pušteno kući na dalje lečenje, a njih dvoje su sa opekotinama, muškarac 1. stepena lica i šaka, a žena 1. stepena lica, primljeni radi opservacije. Stabilno opšte stanje, žena ako bude dobro zbog prohodnosti disajnih puteva i svega toga, s obzirom da je opekotina lica, bit će puštena sutra kući, a njega ćemo nastaviti ovdje dalje da tretiramo. Zima u Kremnima Podnotare je jaka i nije joj skoro kraj, pa je Teodosijevićima potrebna naša pomoć. Oni sada faktički nemaju ništa. Da se pomogne u garderobi, u svemu, u novcu, u šta god ko ima. Kako su preneli neki mediji, uzrok požara je eksplozija plinske boce, mada prve komšije Teodosijevića kažu da nisu čuli eksploziju. Do zaključenja ovog priloga nismo dobili informacije iz vatrogasno-spasilačkog bataljona o detaljima požara, iako smo prosledili zahtev. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Kremna.